شما دوستان گرامی مخلصان بازی فوتبال، این جشن فوتبال بزرگ به تاجیکستان آمد. امروز در دوره هفته بازی‌های انتخابی جام جهان و آسیا 2023 دستای منتخب تاجیکستان در این میدان خیلی زیبایی که حالا اینجا مخلصان زیاده جمع آمدند دستای مغولستان را قبول می‌کند و بازی برگزار خواهد شد. از آن خاطر که حالا دوستان گرامی طور می‌بینید ما با این ماسک‌ها یا خود آن انجامی که برای حفظ از همان کووید هست حضور داریم. البته این طلبات فدراسیون فوتبال عمومی جهانی است و از این با ما دستور دادند که ماسک‌های خود را برگزارید تا که ما اجازه دهیم برنامه شما را افراد. ما هم قاعده ها را اجرا بکنیم و امروز با من در برنامه پیش از بازی حالا طور ببینید اهلیدین تردیев یکی از بازیگران خیلی مشهور تاجیکستان و همچنین توҳир Мӯминов حضور دارند. اینها هم عضو دستای منتخب تاجیکستان بودند و امروز با من هستند. پیش از همه با شما مبارک باشد این جشن، این فوتبال بزرگ در تاجیکستان و از бозии имрӯза чӣ нигароние доред? Во-первых, всех хочу поприветствовать, что футбол вернулся в наш дом, в Таджикистан. По решению Азиатской федерации футбола было разрешено проведение этого матча с болельщиками. Я думаю, что от этого матча все ждут только хорошие игры, результативные игры и победы. Спасибо. Ташаккури зиёд. Дар ҳақиқат дӯстони азиз имрӯз таърихӣ ҳам ҳаст, зеро бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 бори аввал бо ҳузури мухлисон мегузаранд ва ин мо шумо ҳастем ки имрӯз дар варзишгоҳ ҳастем. Шумо чиро интизор ҳастед аз дастаи мунтахаби Тоҷикистон? мо имрӯз як бозии хубро интизор ҳастем аз даста. Маълум аст ки даста омода аст ва чӣ хеле ки медонед баъд аз ҳамин касалӣ ки буд тими мо қариб аз як сол зиёд дар бозиҳои расмӣ иштирок намекардам ва имрӯз чӣ хеле хушбахтона мо мебинем ки дар майдон мухлисон ҷамъ шуданд ва мо интизор ҳастем ки тими мо имрӯз як бозии хуб нишон медиҳад ва он натиҷае ки мо мехоҳем ба даст мебиёрем. дар ҳақиқат дӯстони гиромӣ мо интизори ин бозӣ будем ва тавре мебинед ин бемории ковиди маргбор барои мардуми тамоми сайёра як ноҷориро дар ҷой гузошт ва фикр мекунам ки акнун мо қадами дигаре мемонем дар соли 2021 ва ба пеш меравем. дастаи муғулистон чун ба Тоҷикистон омад мо ҳам аз паи ҷустуҷӯи он шудем ки дар бораи муғулистон каме ба шумо гуфта бошем. ҳоло аз коргардонамон фирӯз бахтибеков хоҳиш мекунем ки он наворе ки дар бораи муғулистон таҳия шудааст пешкаши шумо гардонанд. кишвари муғулистон дар осиёи шарқӣ ҷойгир шуда бо чин ва россия ҳамсарҳад мебошад. соли 1921 муғулистон истиқлоли худро аз кишвари чин ба даст овард ва мувофиқи асноди соли 2019 3 миллиону 257 ҳазор аҳолӣ дар он зиндагӣ ва кору фаъолият мебарад. пойтахташ шаҳри уланбатор мебошад. аз намудҳои варзиш гӯшти самбо, ҷудо, тарзи озод ва сумо аз пешрафтатарин маҳсуб мешаванд. футбол дар ин кишвар солҳои охир мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт ва ҳоло дар сабаби дастовардҳои намоёни дастаи мунтахабашон танҳо ғолибият дар бозиҳои ҷоми ҳамраъӣ дар соли 2016 маънӣ дод мешавад. дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳонии соли 2022 ва осиё 2023 дастаи мунтахаби футболи муғулистон якҷоя бо дастаҳои мунтахаби Япония, Тоҷикистон, Қирғизистон ва Мянма дар гурӯҳи F қуръа кашӣ шуд ва аз 5 вохӯрие ки барпо кард як ғалаба ва 4 бохт дорад. футболбозони ин кишвар ба дарвозаи ҳарифон ҳамагӣ 2 гол зада аз дарвозаашон 10 тӯб гирифтаанд. ягона ғалабаашон бар дастаи мунтахаби Мянма ба ҳисоб меравад ки дар даври аввал дар майдонашон бо натиҷаи 1-0 пирӯз гардиданд. ин тӯбро Амарагиин Делеген ба нишон расонид. дастаи мунтахаби муғулистонро ба бозиҳои интихобӣ мураббии олмонӣ Михаил Вайс омода кард, аммо баъди натиҷаҳои на он қадар хуб ӯ ба истеъфо рафт ва дар ин мансаб Воислав Бралушич пазируфта шуд. ӯ ҳам аз ин мансаб истеъфо рафту дастаро мураббии дигари Словакӣ
Ростислав Божич қабул кард ва ҳоло дастаро ба душанбе овардааст. муғулҳо дар ҷараёни бозиҳои интихобӣ аз дастаи мунтахаби Тоҷикистон 1-0, аз Ҷопон 6-0, аз Қирғизистон 2-1 ва Мянма 1-0 мағлуб шуданд. ин даста аллакай ҳама имконияти идома додани муборизаро дар марҳилаҳои баъдии интихобии ҷоми ҷаҳон ва Осиё аз даст додааст. دوستان گرامی، علاقه حاج دستای منتخب تاجیکستان و مغولستان معلوم است و اینجا طاهر جان در دستشون آن ریختی که کدام فوتبال بازان در ҳайати اساسی دستای منتخب تاجیکستان با میدان ایستاده است و چه ترتیب شما دریافتید؟ چگونه با امروز بازی میکنید؟ Состав выбирает тренерский штаб сборной, значит, я думаю, что идеальный состав, который на сегодняшний день есть, он сегодня играет. Единственное мое сомнение, немножко, когда выйдет второй нападающий в лице Шарома Самиева, который сейчас неплохо выступает, или эта стратегия сегодня пока с одним нападающим, поможет ли она, нам нужен сегодня результат, и результат очень неплохой, надо делать разницу. Сама стратегия турниров говорит о том, что здесь не учитываются игры между собой, а бороться за второе место надо, значит, и очки набирать, и плюс сделать хорошую разницу. Разница пока у нас отрицательная, а у ближайшего соперника, у сборной Киргизии, плюс 5, а у нас минус 2. Это тоже очень скажется. تشکر با شما دوستان گرامی. هنوز تاریخ یاد دارد که سال 2000 وقتی که دستای منتخب تاجیکستان در ایران در یک گروه بازی میکرد، برای دستای منتخب تاجیکستان ضرور بود که با دروازه دستای گوام 20 توپ زند تا به دور دیگر گذارد. آن وقت هم توهیر مومینوف و هم دوست عزیزی ما در آنجا حضور داشتند. در آن بازی اҳлиддин Турдиев فوتبال بازاری ما با دروازه دستای گوام 20 توپ نه و 16 توپ زدند. هنوز در رویتون این بازی هست، ولی امروز چون ما میخواهیم گل بیشتر زنیم این با ما موفق نشود. بله، ما در آن بازی باید 20 گل میزدیم، نه که ما 16 تا زدیم، یک 4 گل دیگه نرسید. نه که ما باور داریم که بچهای ما امروز یک بازی خوب نشون میدن، بسیارتر باید در حمله باید کار کنن و بسیارتر گل باید بزنن، برای که برای دوام دادن بازی که در همین بین دستایی که قرغیزستان در آنجا بسیار گل زدگی، برای اول ما هم باید حرکت کنیم که چقدر بسیار گل زنیم امروز. در حقیقت درست است، اما طور توهیر مومینوف شما گفتید امروز ҳайати ما با 4 محافظتگر، 5 نیمه محافظتگر و 1 حملهگر بازی میکنند. وقتی که گل بیشتر زدن در کلاس، آیا طرز دیگری بازی را انتخاب کردن ممکن نبود؟ Возможно, я еще раз говорю о том, что это состав выбирает тренерский штаб, они выбирают лучших на сегодняшний матч, кто готов на их усмотрение лучше. Но все равно сама игра, она покажет, насколько это правильно и насколько нужно будет выставлять второго нападающего. Все игра покажет. Будем смотреть и будем надеяться, что все у них получилось сегодня хорошо. از آن که مغولستان سرمربیش رو به نزدیکی دیگر کرد، این تاثیر رسونده میتونه در نتیجه گیری؟ Да, конечно, когда меняется тренер, поменяется главный тренер в команде, значит, новый импульс приходит, игроки по-другому начинают настраиваться, хотят что-то доказывать. Я думаю, что это будет помеха для нас. Более собрано будет играть команда против нас. دوستان گرامی، رستислав Божович سرمربی نوی دسته منتخب مغولستان در نشست مطبوعاتی با روزنامه‌نگاران گفت ما همه امکانات را برای برآمدن با دور دیگر از دست دادیم، اما ما طور میکنیم که برای دستهایی که میخواهند به بالا روند یک دشواری پیش آید. در این مورد ما یک نوار داریم از اداره برنامه نوید درباره نشست مطبوعاتی که دیروز با شرکت سرمربی دسته ها برگزار شده بود. تماشا میکنیم. дар толори маҷлисгоҳи варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе нишасти матбуотӣ пеш аз бозии мунтахабҳои тоҷикистон ва муғулистон баргузор шуд. Нахуст Ростислав Божик, сармураббӣ ва Баясгалам Гардмагнай, капитани мунтахаби муғулистон, дар ҳузури хабарнигорон суҳбат ва ба саволҳои онҳо посух доданд. Сармураббии меҳмонон гуфт бозии пас аз даврони тӯлонии пандемия худ ҳамаро хушҳол мекунад.
ва афзуд мунтахаби тоҷикистон тими қавӣ аст, аммо ӯ бештар ба дастпарварони худ таваҷҷӯҳ дорад. Божик гуфт дар гурӯҳи F пас аз тими миллии ҷопон мунтахабҳои тоҷикистон ва қирғизистон шонси беҳтар нисбат ба дигарон доранд, аммо таъкид кард дар ҳар ҳол мо талош мекунем оромишро аз дастаҳои зинаҳои болоӣ бигирем. Баясгалан Гардмангай капитани мунтахаби Муғулистон чизи зиёде барои гуфтан надошту танҳо иброз намуд ба гуфтаҳои сармураббӣ розист. Сипас Усмон Тошев сармураббии мунтахаби Тоҷикистон дар нишасти матбуотӣ гуфт барои мо тими заиф ё пешсафи гурӯҳ вуҷуд надорад ва мо ба ҳамаи бозиҳо муносибати ҷиддӣ дорем. Вай дар посух ба саволҳои хабарнигорон иброз намуд футболбозон дар бозиҳои дӯстона худро хуб нишон доданд ва ба ин рақобати байналмилалӣ омодаанд. Тошев таъкид кард ҳадафи аввалин дараҷаи онҳо пирӯзӣ аст то битавонанд бо бозии хуб мухлисони футболи тоҷикро шод кунанд. رسول گرامی طور با شما گفتم مکه ҳайати дастаи дар дасти мо ҳаст дар ҳоле ки дастаи мунтахаби тоҷикистон аз ин ҷое ки мо истодаем таҳлилҳои худро мегузаронад. ман мегӯям ки ки дар ҳайати асосӣ аст. рустам ятимов дар дарвоза, давронҷон эргашев ва аҳдат ҳанонов дар хати муҳофизат ҳастанд. парвизҷон умарбоев, хатимиёна амирбек ҷорабоев, муҳаммадҷон раҳимов, алишер ҷалилов, комрон турсунов, аҳтам назаров, манучер ҷалилов ва манучер сафаров. инҳо ҳастанд он бозигароне ки дар ҳайати асосии дастаи мо ба майдон омаданд. дар ин ҷо ман фикр мекунам ки вақте ки мо пеш аз ин бо шумо суҳбат доштем дар бораи иштирок накардани бозигарони мо искандар ҷалилов, фарҳод восиев ва ҳамчунин эҳсони панҷшанбе ки кортҳои зарди зиёд дорад, чӣ мушкилие пеш оварданаш мумкин? мо боварӣ дорем ягон мушкилӣ бояд сари роҳи мо бояд нашавад, барое ки бачаҳо омода ҳастанд. чиқдре ки мо медонем парвизҷон умарбоев ҳозир аз давлати болгария омадагӣ, барое ки дар сатҳи баланд аст бозиаш ва ҳамчунин дигар бачаҳое ки ҳастанд дар майдон. мо ин бачаҳо бисёр боварӣ калон дорем ки онҳо имрӯз як бозӣ бояд нишон диҳанд ки мухлисони мо бояд бо як хурсандӣ аз майдон баромада равем. ташаккури зиёд. шумо чӣ назар доред набудани искандар ҷалилов, эҳсони панҷшанбе ва фарҳод восиев? ҳарчанд фарҳод восиев ҳамагӣ як бозӣ дар дастаи мунтахаби тоҷикистон кардааст, аммо искандар ҷалилов ва эҳсони панҷшанбе аз ҳама беҳтар буданду ман фикр мекунам ки кӯмакашон ба даста мерасид. Я думаю, что, конечно, будет не хватать того же Эксона, Паншанбе не будет не хватать, но это футбол, от этого никто не застрахован, кто получает желтую карточку или кто-то получает травму, получает, все хотят играть. Самое главное, чтобы ребята, которые сегодня вышли на поле, они почувствовали, была какая-то такая хорошая ответственность, что они выступают за сборную Таджикистана, не за клуб, не за что-то другое, а за сборную Таджикистана, они представляют нашу страну, чтобы это у них было в душе, и тогда, думаю, что будет все хорошо. дар ҳақиқат дӯстони гиромӣ дуруст аст, аммо як чизи дигар рӯй баландкунанда аст, зеро дар радабандии нави федератсияи футболи ҷаҳонӣ Тоҷикистон дар зинаи 120 ва Муғулистон дар зинаи 190, яъне тақрибан 10-15 зина пеш аз охирин аст ҷойгир шуданд. ин албатта дараҷаи футболро мефаҳмонад, аммо фикр мекунам ки дар он радабандӣ ба бозии футбол таъсир надорад. бале чиқдре ки мо медонем ҳозир дар ҷаҳон ҳама футбол бозӣ карда метавонад. давлатҳое ки аввал мо мегуфтем давлатҳое ки монанди Бангладеш, Муғулистон ва дигарон, онҳо ҳам ҳозир футбол бозӣ карда метавонанд. барои мо бояд ҳар як ҳарифро бояд иззату эҳтиром кунем ва бояд омода бошем ки ҳариф ҳам ҳаракат мекунад, як бозӣ хуб нишон диҳад. барои мо бояд як сар бояд баландтар бошем. дастаи Муғулистон бо дастаи Тоҷикистон дар майдонаш бозӣ карда буд. ин ҳанӯз соли 2019 буд ва дар он дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо ҳисоби 1-0 зафар ёфт. ҳоло ин наворҳоро мо дорем ва аз коргардонамон Фирӯзҷон Бахтибеков хоҳиш мекунем ки ин наворҳои бозии аввалро бо дастаи Муғулистон пешкаши мо гардонанд. сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Усмон Тошев ҳамон ҳайати аввалие ки дар бозии Қирғизистон ҳунарнамоӣ карда буд ба майдон овард ва бубинед ҳоло ба Ҷалилов манучер ки ҳолати хеле ниҳоят хуби голзаниро дар ин ҷо барбод дод. метавонист боз як қадами дигар ба пеш равад, зеро муҳофизатгарон хеле дур буданд, аммо ин корро накард. дар дигар маврид Ятимов ҳам Рустам дар забони мо гӯем
می‌بینیم دروازه ما رو خوب محافظت کرد و فوتبالبازان ما بیشتر امکانیت داشتن و در اونجا ارگاشف توسط قیچی یک ضربه نیمه خوب زد که در خاطر موند اما توپ وارد دروازه نشد. باری دیگر این حالت رو می‌بینیم دروازه‌بان ارگاشف در حقیقت امروز یکی از بازیگران بهترین هم دستای ما بود و هم این وخوری. باز یک حالت‌های دیگری هم بودند که فوتبالبازان ما می‌توانستند با گل جمع‌بست کنند. حالا یک ضربه دیگری پرویز جان عمربایف رو دیدیم که دروازه‌بان دستای مغولستان توانست این ضربه رو برگرداند. اریون بولد بادسایخان و در نتیجه در دقیقه 81 وقتی ما اومد کرد و دروازه‌بان جان ارگاشف بسیار هم در حالت ضروری در نزد دروازه پیدا شد و با ضربه سر حساب رو باز کرد. 1-0 این نتیجه 1-0 به ما 3 امتیاز رو میداد و ما در صدر جدول باز موقع خود رو مستحکم‌تر میکردیم. بیاید بار دیگر ببینیم چگونه این فوتبالبازان ما حالت رو به وجود آوردند و محافظتگری ما دید که حملگران اونقدر در گلزنی گویم موقعشان رو خوب انتخاب نمیکنند به پیش آمد و توانست به حملگران یاردم دهد و حسابی رو شاید که از بهترین انعام بود در این وخوری. باز همین حالت تکرار رو نشان میدهند اینجا از جانب یکی از بازیگران جوانی ما ایسونی پنجشنبه این توپ خوب پرتافته شد اما در پایان‌های بازی غیر چشم داشت خطای اسکندر جلیلوف با کارت سرخ آورد که این در بازی‌های آینده دسته منتخب ما بسیار هم دشواری رو پیش کار خواهد آورد. البته دوستان گرامی با عادی دسته پایبست شدن نعیم جان ابراهیم زاده از دسته خوجند، علی جان کرامت الله زاده از کوی مرکزی ورزش ارتش و علیجانی عینی که در نمیدونم شاید شما بهتر بدونید چون که سرمربی علیجانی عینی اینجا حضور دارند اومدن این بازیگران در حقیقت کمک میکنند. باری اول فوتبال بازی که 17 ساله نشده است به عادی دسته منتخب دعوت شد. بسیار خوب است که با دسته یکچین از دسته منتخب 17 ساله بازیگر رو دعوت نمودن. این هم باشد علیجانی عینی است و علیجان روز در یک سطح بلند است با بازی اعلای خودش با مخلصان رو با خودش جلب میکند. برای ما باوری داریم اگر در قسم دوم اگر حساب با فایده ما باشد ممکن مربی وی رو با میدان ممکن سر تید. خوب در دوره شما هم بود که فوتبال بازی تا 17 ساله بعد دسته منتخب Тоҷикистон дa'vat шуда бошад ва дар бозӣ иштирок карда бошад. Ёд доред? Нет, такого не помню, но то, что ребят молодых приглашают, это очень хорошо. Понимаете, они атмосферу сборной почувствуют, атмосферу команды, национальной команды почувствуют. Это очень хорошо, у них будет больше рост идти. У нас, к сожалению, у нас в наше время, наверное, у нас было очень много хороших футболистов нашего возраста, поэтому молодых я не помню в нашей сборной. نبودن یعنی شما از چند سالگی با هایدی دسته منتخب Тоҷикистон пайваст шудед? Ну, первый раз за сборную я играл в 93-м году на турнире в Иране. Потом был промежуток такой времени, до 97-го года я практически не играл за сборную. А с 97-го года до 2003 года стабильно выступал и потом уже закончил выступление за сборную. Считайте, 10 лет. Да, сол даради дасте منتخب بازی کردن خیلی زیاد است و وقتی آخر ما می‌بینیم که دسته منتخب Тоҷикистон خیلی کم گل میزند. یعنی همگی 6 توپ زدن این در 5 بازی کم نیست. بسیار کم است. نگی ما چیزی که گفتیم باید ما امروز بسیارتر فشار باید بیاریم با دسته مغولستان. وقتی که ما چقدر بسیار فشار آوردیم دسته حریف میتواند به خطاگی راه تیاد. برای ما باید امروز یک بازی خوب نشون دهیم و بسیارتر در حمله باید باشیم و بازی رو باید از کناری میدان از طرف چپ و راست باید حرکت کنیم، بسیارتر حمله کنیم و ما باوری کلان دارم که بچه‌ها باید امروز یک
як 3-4 гол бояд занад. Дуруст аст. Я тоже считаю, я поддерживаю Алиҷдина, значит, это не говорится о том, что сейчас выйдет команда, и мы будем думать только о том, сколько забьем этой команде. Нет, футбол, давно футбол растет, футбол продвигается, и сейчас нету слабых соперников, поэтому со всем уважением к сборной Монголии относимся. Ну, надо показывать хорошую игру, надо достойно играть и выигрывать, тогда будет результат. дар ҳақиқат дӯстон инҷо он нафароне ки бо ман дар барномаи пеш аз бозӣ ҳастанд дуруст мегӯянд, зеро ки мо аз паси голи бештар мезанем гуфтанд шумо бозӣ бо Мянмаро дар ёд доред ки ин яке аз сахттарин бохтҳое ки имрӯз таъсиргузор аст. ҳоло аз фирӯзо хоҳиш мекунем ки ҳамон ҷадвали гурӯҳи Фро ба мо пешкаш кунанд. ин дар он дастаи ҷопон аллакай дар садри ҷадвал ҷойгир шудааст ва рӯйхатро ҳам ба бозиҳои даври сеюм ё марҳилаи сеюм ба даст овардаасту аз 4 вохӯрӣ 4 ғалаба дорад, 13 тӯб задааст ва 13 ин аксари колҳо аст ва 12 имтиёз дорад ки ин хеле дӯстони гиромӣ зиёд аст. агар ба дастаҳои мунтахаби Қирғизистон ва Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунем, имтиёзҳои мо баробар аст, аммо натиҷаи тӯбҳои мо бисёр ҳам ғалатист, чунки Қирғизистон бо 7 имтиёз дар зинаи дуввум аст. биёед таваҷҷӯҳ бекунем, аз 5 вохӯрӣ қирғизҳо 2 ғалаба ба даст оварданд, 1 мусовӣ доранд, 2 бохт, 10 тӯб заданд, 5 тӯб аз дарвозаашон гирифтанд. ин ҷамъи 5, яъне нисбати тӯбҳояшон 5 то зиёд аст. Тоҷикистон чӣ? 5 бозӣ, мо ҳам 5 бозӣ, 2 ғалаба, 1 мусовӣ, 2 бохт, 6-8, яъне ноқиси 2 тӯб ба мо халал мерасонад. 7 имтиёз дорем. Миёна бошад 5 ғалаба дорад, 5 бозӣ дорад, мисли мо 2 ғалаба дорад, мусовӣ надорад, 3 бохт, 5 13 аст ва 6 имтиёз дорад. ва Муғулистоне ки имрӯз мо бо ин даста бозӣ мекунем, аз 5 вохӯрӣ дар яктоаш ғалаба кардааст, мусовӣ надорад, 4 бохт дорад, натиҷаи тӯбҳоаш 2 вардааст, 3 имтиёз. яъне аз ин ҷадвал бармеояд ки барои он ки Тоҷикистон аз дастаи мунтахаби Қирғизистон пеш гузарад, натиҷаи тӯбҳоро ҳам ба назар бояд гирифт ва дар ин бора мо аллакай ба шумо гуфтем. чӣ тавр мо метавонем ки аз ин буҳроне ки шумо мебинед ҷадвали ин мусобиқа аст берун шавем, ақаллан ҷои дуюмро бигирем? Тут однозначно сборная Японии фаворит, это было однозначно, что она выиграет эту группу с первым местом, а за вторую путевку здесь, и смотрите, Мьянма тут недалеко, она тоже имеет 6 очков, поэтому вся борьба впереди, и ту разницу, которую Кыргызстан имеет сейчас плюс 5, они же забили сборной Монголии 7 голов, и вот это у них разница играет. Ну и обязательно здесь турнир так, сам регламент турнира говорит о том, что при разнице количества очков будут учиться забитые и пропущенные мячи. Поэтому сегодня надо не пропустить, выиграть и как можно больше забить. бисёр хуб, ташаккури зиёд ва Аҳлиддин, шумо ҳам аллакай дар бораи он гуфтед ки мо ғофилон бозиҳоро бохтем аз дастаи Мянма ва ин тақдир соз хоҳад буд. То дӯстони гиромӣ, инҷо ба ман ишора мешавад ки ман барномаи пеш аз бозиро дар инҷо ба анҷом расонам, чун фурсат шуд боз бо ҳам дар барномаи баъди бозӣ вохӯрем. ҳоло бошад мо бо умеди он ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон имрӯз бо ҳисоби 6-0 ё 8-0 ғалаба мекунад, барномаи пеш аз бозиро ба анҷом расонем. Тоҳирҷон, ба шумо ташаккур, ба шумо Аҳлиддин, ва мо якҷоя мебарем ин бозиро тамошо кунем. шумо бо мо бошед дӯстони гиромӣ, дар студия Парвизи Маҳмадамин ва Бобо Хонрӯзода шуморо бо ҷараёни ин бозӣ, аз шарҳи ин бозӣ хабардор мекунанд ва шумо бо онҳо якҷоя ин бозиро тамошо кунед. хайр.